Kurumjari. Yang biri pupunang pusara Chandra Sharma Impact News gi Manung Hutna taram nokjari. Ngasi Manung Hutna takana gadori wapum masi Manipur election 2017 nakchal lakpai iroinana political party sing sigi election agenda election manifesto si kari yaurak kadori aduga voter singi haibadi miyam singi ningba apambadu karai bwa tungan bangam dori haibagi matang dura kanana bagi tanjani loina election dona libiriba guest singdi aigi extreme right haibate extreme right election libiriba si Ningomum ibol meiteni spokesperson Lok Janashakti Party ni ay tangoi bolu taram nokchari aduga igi yeta phami najari basi Moirang Them Tombini aduga chairman koigi state parliamentary board Janata Dal United ni aduga adugi sumathakta koigi LDF ki ko convener su oibiri bane tamu tombi su taram nokchari guest ahum sugada bane Trinamool Congress ki thokchom inauksa senior vice president Manipur Pradesh Trinamool Congress huju lambi da leiri aduna khanana na basi hek lakpaga yahun jana na bahona jage yengbiri basingi phomda aini hanang basi aina tawo animaki phomda oina thamjaba common question haiba tai madudi handaki election sida maroina yam kanna lamba thengnani lamba oina na panari ba Indian National Congress amasung Bharatiya Janata Party ani marakta maroina huju election ki campaign sing aduga political convention sing kari sing pangtokpada kanna mamitari si economic blockade ki card si yam toina sanaba mali madudi economic blockade si state ani economic blockade si center nani haibagi kanna hundo sing kanna tawnaba mali handaki election 2017 election sida party ani sina maruina economic blockade ki card sanaba si tatombe yabiningbra bra kari phaubi kari haibiningi tato sharat masi hom se khoi impact ki sigi studio si su hanjan karak nei na khre hujik su masi adum ngasi su nei na badu dum yowi ri sini hoi nami chamani su jala bani na miam singang na sakna na tan ma yoksala ba akoi sum khoi dirty politics sum toksala ga tan na ngang ma tan jalak pu mai na masi khoi ngang ma tala bagi tanja ma yoksale hai tare swai sida khoi gi center na tawum thokune na tawriba pangmane na pangibasi practical oidaba aduga state sida leba government sina ujik khoigi hekta khut ani thadana tawudabsu center gi leba BJP government na kari tawrkadagi habagi kainom sum aduga praja miyam sing sigi khanda yadaba government habisi praja na kahan ba praja na sem government ina hekta khut tharoga kari thokadagi haba thoidokpa कोई कहीं तो खंडन तौरगदी मतमद बिहार दा लालू प्रसाद न सेमी सवोंगे दा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौबसिगी मथक्सिदा ओंथोक ऑर्डर मग पीदन तौवे दो मणिपुर ददी दो कोई पोटु लागते मसी तसेन गवर्नमेंट असिगी पेशेंट होबगी मतौ उत्पने न लवी अब सेंग न हुजिक तसेंग इकोनॉमिक ब्लॉकेट सिनमी सामनी शुरू भौदा लोसंदब सिमसिमदी याम तसेंग न कोई सेंटर में स्टेट गवर्नमेंट अनि सिगी sama soibani adana taseng na sigi khoigi JDU ne Manipur da khoigi laimai sida lakudagi National Highway Protection demand tawdran lakune ton ba CSO kambuk mayam su demand tawdran lai adu swai sida akhoi ujik state ki labor forces sing sidagi hendok thoidong na tongan ba khoigi central forces khoigi National Highway aning mag saysta no mo sang yadra ba polam sing purakpa akoi gi trucks lorries mayam sing singak senana ba maduda duty to holi ba missing si only yeng haiba gi port oina toba maduda da akai ba thoi ba adagi di atoi ba thoi ba dai di migi gari mai thaba di nomoina caption ba kai do mayam sing si phadana pundana Supreme Court ki order laibani adui mathak tu da Central government ki ayab yauna labani practical way thabak khara pangthokna pha pulle hedu ta hileti gari mai thaba phai buleti adugi driver the nomoina kape ebu phai buleti ship yamna practical way di haitare ne okay thank you aduga taihol ina lakchani ko semaro ne hojik se ho economic blockade ki wari si yam san lakhre khanna na ba manu huna da yam pan khre adubu pan nu cham di sujan khre lokthok pagi phibum su leitri Mangda tan leba issue mani amorum dharega taibol ado maroin hojik se both political party Indian National Congress and BJP playing the card of economic blockade in this election 2017 se tamu kari phaubi kari opponent thambining khoi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ प्रजानदी इंगान गान उरबा अदुना सी सबना हायरबदा करी हायनि अचौब पार्टी अनीसिना इकोनॉमिक ब्लॉकेट की बतांगदा पन्नरगा गांगनरगा चैनर लाउनर तौर कांसिदा अखोई टीवी नुबीसी मयाम येंगनेरी प्रिंट मीडिया मयाम पानरी मसिगी बतांगदा कांग्रेस अमदी बीजेपी की ओइबा मोड फोंटोरपा मतमदा खबर ओइरगना मदु चौकान काले हाजरीबा टीवी ओइरगना कानदबदा हाइबा वाफम नि थमग टीवी दु मुथनिंग फीलिंग बुक प्रजा दे लेखरे दैट मीन्स मखोइन तौरी चिट ने प्रजा दे चिट तौरी खंगे अदा मसिदा मणिपुर प्रजा मियामना हौजिक कनु अमखक हायनिंग वाही खरा अखोइना इलेक्शन मतमसिदा हायरक्तबा हायदबदौना दि तौरी थमोइदि खंगगा लेनबा अदु वाही दु करिसु नते हौजिक इकोनॉमिक ब्लॉकेज सि नुमित चामा हेले हेलिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेज सि थिंगबासी कांग्रेस थिंगदोइनी स्टेट की कनोदा येंगा अदुगा सेंटर रोमदगी अखोई मखोई खुद थिंजलागे हायगना बीजेपी जिना तौदौरिमने अदा तौगदौरिबा अनी सिना ngasi लैथोक लैसिन सानरगा चेनन लैरिसे मखोई सिंसेरिटी सि टोटली लैत्रे हेबसे मसी मखोई थमजगे अदुगा मसी मतंग से इकोनॉमिक ब्लॉकेज थिंगदौरिसि मखोई खर लुगनी मरमदी करिगिनो हारगा मखोई सि अखोइना हौजिक मणिपुर की चैप्टर NHN IM की अचौब प्रॉब्लम अम लई लैरिबा प्रॉब्लम सिदा ngसाइगी प्रजा की नुंगाइना पंगा ngangaso इन रिटर्न द कांग्रेस की असोनब मयाम लई बीजेपी असोनब मयाम लई लैरिबा असोनब सिंगसी से सब समना हायरबा 1972 की अदवाइदा कांग्रेस की मतमदुगी प्रेसिडेंट पाबुंग नीलमणि लाई ओइग्रे अदुगा मतमदुगी मणिपुर की मखोई नेशनल लीडर से कांग्रेस की शिवरदा जाजी सिरा सेक्रेटरी नी नेशनल की कांग्रेस की अदु मणिपुर की इंचार्ज ओइ लई मतम सिदा अखोई की नागा इंटीग्रेशन काउंसिल UNIC कौवा अखोई की NGO ओइन लेमदी पॉलिटिकल पार्टी ओरगा ओला कांदा MLA अमनी के काजब पार्टी हम ले पाउंड सांगोइचे अदु की MLA अमनी दु मखोइना फंगनबा होनबदा कांग्रेस ना मरुदा तफैदबा एग्रीमेंट अमखक सेमग्रेब सेमिबा एग्रीमेंट दुदा अखोइना अदुम खंगे मरुदा यावरिसि तौनिंबा तौरो भारत संविधान की मायक्ते नत्रे कांग्रेस पार्टी अखोई की मायक्ते नत्रे हाइबन सिंगबा यामना साथीबा तुंगलम चत्ता यामना शोकदबा वही वता खरा मखोइना यानरा सोइतौ थोरे MLA UNIC दे कारेबा MLA अमनि दु पामुबगी अदुना मसाना मखुदा सोइतौ थोरगा हौजी इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरेबसी मसी यामना मरी लेनरेबा पोसे अदुना इकोनॉमिक ब्लॉकेज सी लाकु मतमदा हौजी मखोई कांग्रेस गवर्नमेंट सिन से मपांगल ख्वाइदि कनबा गवर्नमेंट अमा हाइब तारे मणिपुर पानखिबसिंग मनुंदा एब्सोल्युटली हेलना ओवर लाबा पोर मनेबा अकनबा पार्टी ऑब्जेक्शन लेटरबा लई पार्टी अमना से हौजी गवर्नमेंट रूल तौरिबने तबु मतमदे मखोई की डिसीजन जी हौजी लौबा ngamde इकोनॉमिक ब्लॉकेट तुहनदब मतंगसिदा अरुना मखोइना तुहनबा ngamद्रिसे कारिगिनो हायरगदि ngसागी मखोइ आदा मखोइना मखुद अमुख लानथुरेबा जेलहोंगैदा लानथोरिबा पोटो अदुगी खुलाइदुनी हेक UNC नगा सानरगा पुथोगा अदु तौरिबा पोसे अदुना स्वाइसिदा खोगी इबोबी सरकार सिनजो खुद से चाउन हेक थांगमदबा से ngamद्रिबा सी एग्जांपल हायर कांदे UNC कनासु नति से खोइना अदुम ओपन सेक्रेट मसी NSN IM समना है काना ताउ मरोइना कांग्रेस सु अदुगा BJP सु लिसांग सिना सुम डायरेक्टपा मणिपुर की इशू सिंगदा अनिमकी असोनबा जगह अदुम लई अदुगा लोनना आयंगते हाइजेगे इशू सी सॉल्व तो बुदुदी ngamदबा लई पोस्ट तो खरबनी अदुगा तसेन 100 days क्रॉस तो खरबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट लोशन बसु ngamदबदो इलेक्शन सिदा मो मदु सानरक पोसी पिबमसी यामना फब फिबम नते प्रजा सिंग मसी लाइन खंगी हाइबनी आइना तामो आइना ताइबोल आई मथंग की दमु लाक्से ताइबोल आई केनोमते हाइजे हो गया सिदा कोइगी पोसिदा कोइना मखोइनी सानरे से इंगन ngaलेबा से सपोजिंग से मखोइगी BJP की जु चाउर मयाम लाय से हाइरमेदना
ibu bi pham thadong numin ini manung economic blockade loige lotion ge na adu ai batar ge di makhoi na sincerely thabak si economic blockade si handu han ge hai batar ge di ngami hab si makhoi nahan handu ma dong ni numit chamni shon bagi mathok ta di haibni tamon ta thank you tamon hojik se aina yengbi ba puna mukta aina haina haijaga da se khoi hana Trinamool Congress ki lakpi ga da panelist si on the way ni thungadri haibani hojik thungare hojik thungari si ate atopa kana su nate chokchom inau chani aduga senior vice president Trinamool Congress ne yojai nau pos inau cha pusai impact news studio da itaram nok se yojai nau cha maroina thamgriba kano si wahang se yojai nau cha common noiba wafam ne madudi handaki election sida maroina economic blockade ki wari si am sagre lotion ba mukti ngamdri lotion da pam da ngai na numit cha mani ti sujan gre aduga live election 2017 sigi oina Congress amasung BJP na hairiba issue se maroina masigi card si handaki elections da play tawre habisai da kari wafam thambiningi kari opinion thambiningi economic blockade si asiga thana tha hum hele heli posi kanana thon bano haiba kanda Congress su BJP su center da amazung state government paibani party ni sina paibani pairiba pot asi mabani na paibani loisan ge loisaloi ma khoini gi khut leiba center da amazung state government pairiba political party ani sina tanaraga khanaraga laiba ki obe issue da Manipur gi oba interest ta sadharan praja miyam gi interest yenga loisan ge din han loisan bi yarabne loisan loi haina loisan da bane madu gi sapchaba mar maibu jikti amu trama thoi suba Manipur Vidhan Sabha election jam naksele aduna political mileage law na bu hona bada ngasai gi amana amada bol langsin na bane economic blockade si suma kha chatharaga di Congress ta khar kanaram gani na khali Congress ta kana ba be di kai gino da blockade sum tawla ga di ngasai gi Congress na char sam tawri UNC ga akoi gi NSNI ga akoi gi kano ga BJP ga chamine na charges sama tawri ba moina tawri post de sigi marum se da NSNI gi marum da uji UNC lei BJP lei haidana moina charge tawga lei post ga manina ngasai economic blockade se sum sangdana tawraga di praja singjina automatically sauraka instead da kanada tainagani BJP da tainagani haibagi adumba political mileage lawna bagi adumba thawrang ama ki makha pona leibana mara mora ka instead da loisandaba maleba adagi BJP su dum mangai saigi ujik lariba election se election commission of India na yam thuna thu bada matam si lepsele khangogdana sadan ko id lepsela question mara mora ka inda BJP ki preparation je nanghodreba ticket ki pi na bo honaring ai adagi ma langnaring da moi gi election gi oba preparation se ka ta hodreba ta hodabnu na mara mora ka instead da saigi makhoi personal rule thamba pamameba matek ama aidi moi thengrana tawraga di moi de khre hena oijagani haibagi adum bam leiba adu da personal rule gumba tawra ka anja rule se chala ra ka anja da makhoi da khara election se kha theng tawraga di moi de kana ni haibagi mong ji khanara ka anja da state government na asaigi baton tawraga UNC je wari sanaga da uneba madu sanabai mota India government na UNC je baton tawre ni da Manipur da leba civil society organization ma kakne ba UNC ka su na te masi baton tawraga moina a Delhi da center da government su kawra moi su kawra wari sana ba je masi niyom di nati hariba aduna UNC gi khuji se asagi ma du ma bu handle tawri se kana no hai kan je da BJP government sine okay haidi economic blockade state da party ani national party yam yang ngong leriba aduga Manipur da su yam close contest ama hoigane na panaiba Indian National Congress ama sung Bharatiya Janata Party na blockade ki issue si maswai sida card si play tawre economic blockade ki si loin bag yare sam na kanda ai mathangi su common question oi batai tamo tombi aduga ilakpadi break ki matung ilak sabatai commercial break mangi matung da impact news ki manu hona yeng bi punam ki famda puduna laksage impact news mi yeng ta duna lebi break ki matung da yeng bi punam pu amuk na taram nok chari mathangi sisu ai lengjin biriba khoi lengjin lebi ai panelist sing dain thamjaning basi sisu dum keno haitai common oi bo phom ne matudi lakato riba election 2017 che political party sing sigi election manifesto election agenda maruina kari oidori state ki oibe issue sing kari yoguri si amarum da haraga voters sing na leibi riba general public sing na yam kanna ngaina ba matam duni aduga kari yoguri kari yogre haiba sigi matang tu da ai election riba political party sing sigi mi hu sing sida yang jabutai ihana na tamoi bol
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ LGPꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯒꯗꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯒꯗꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯣꯛꯖꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯕꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯁꯄꯣꯖꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣरिꯌꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯅꯔ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯩꯍꯠꯄꯤꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯡꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ Okay, Ozai Nokcha, what about Trinamool Congress Manifesto kari yogidori state ki obi susing kari maru oiba loinabak haibidrasu khara maru oiba sing machang oiba sing ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯨꯀꯨꯜꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯇꯪ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗꯀꯣ ILPꯁꯨ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ एजेंडा नंबर 1 लेख्रे अखोगी पार्टी की फिरेब अमा लेख्रे अदगी मणिपुर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से लौथोकदबनी हाबिसिसु लेख्रे अदुगा अखोगी मणिपुर इकोनॉमिक ब्लॉकेज इशू मा पांदम अमा फंगनब होनबदा ngसागी हाईवे सिंग सिदैदा ngसागी ngak लाइतना कांगलुक खराना लुक खराना मसक ममिंग पंजद्रगसु को खराना ngआइदा डिस्टर्बेंस पिरकांदा मणिपुर की लाइफ लाइन अनि सिदैदा डिस्टर्ब तौरकान सिदैदा मणिपुर की प्रजालिस लाख कयासी अवाब पीरीबा अवासे थेंग फंगहलिबा अदगी वाहलिबा सुंबा मयाम से थेंगननबा अकंगनबा रूल अमा सेमबसे अखोई पार्टी की ओइना अमदुगी पांदम दो अखोई यावजरी अदुगा लाइक लाइसु अखोई फ्री एजुकेशन से वेस्ट बंगाल ददी अखोई फ्री एजुकेशन क्लास 1 दगी अप टू ग्रेजुएट पाउदा फ्री एजुकेशन की थबक से हेल्थ सेक्टर दजु सुमाइना अखनबा मियंग संगा अखोई थामी एजुकेशन सेक्टर दा हेल्थ सेक्टर दा एग्रीकल्चर सेक्टर दा सिना चिंगबा मयाम सिदा अखोई तुंगी हौरइबा नहारोन सिंगिदमक्ता येंगाकांदा अखोई अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व तौनबा इनकम जनरेट तौबा यानबगिदमक्ता अखोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री लिंकल यारकांदा अखोई लमदम सिदैदा मिपान तांगदबा चिंजाकता मिपान तांगदबा इंडस्ट्री सेक्टर दा मिपान तांगदबा दुंबा लमदम अमा ओइनबा होनबदा अखोई मैनिफेस्टो सिदा मेक सेंगना अखोई पल्लगा यावजरी ओके थैंक यू तातोंबी करी थंबिनिंगे जेडीयू इना जिक अखोइना बिहार दा इंप्लीमेंट तौरिसि मरुइना अखोई हंधबा अखोई लाइरबगी पंखैगी मखादा लेबसिंगसे क्लास 1 दगिना 12 फाव फ्री तमहनबसी असा दगिदि अमु अखोइगी माइनॉरिटी सेक्शन सिंगसे मसेज दा अखोइगी बुक्स एंड कनो सिंगसे लेमना पीबा अदुगा अखोइगी उजिक प्योरली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड सिंगसे मसिगी जॉब पीबा सिगी पीबा ngamna होनबा पीबा अदुगा लोनना मदुगी थाक्तुदा अखोइ मणिपुर दसु एक्सटेंड तौरकांदा यहालामदा मणिपुर दि अखोइ इंटीग्रिटी की सिमतंग दे अखोइ राजनीति कोन तौची इरमदम हान कंजेना अखोइ इंटीग्रिटी मतंग सिमा अखोइ स्टेंड तौरी लोनना हुजिकी अखोइगी इनर लाइन पार्मिट सिस्टम मिसे अखोइ सपोर्ट तौवे मी संगक यादे हाइबनते संगकपदु कयाम कुइना लेदोइनो हाइबा करी थबक मरी लेनो हाना हाइबा अदुगी मरम ममगा मरी लेना अखोइ ILP अखोइ सपोर्ट तौवे अदुगा लोनना हुजिक अखोइ मणिपुर नेशनल हाईवे अनि सिगी लेरिबा अवस्था से मछि अखोइगी कांग्रेस की मतमदसु वर्ल्ड क्लास की थाकता ब्लैक टॉप तौनी है बीजेपी नसु मदुगी थाकता है सेमदे लेरिबा पोछि मछि अखोइगी करिगुंबा अखोइना सरकार सेमद यावरबा नत्रगना सरकार पाइनना होनबा सैदा अखोइना करिगुंबा खर शेयर तौगमबा
11 democratic front na soidana ekoi national highway leiriba ani se masi ekoi gi moina ngangri no tawdraga su ekoi ngangda bai khone soidana pangthokane je ekoi promise ne okay tamo LDF ki duma LDF ki ofum duma le ta do mi amu hanjala abada JDU ki oni di tongana candidate thadok pi lebra masi ekoi gi UP amadi Jharkhand da ekoi gi political kaino khara Bihar gi leiriba sigi mari lena na candidate amata thadok ta ba haidra ekoi gi UP ne Jharkhand ne han party ko na decision long nei bane hoi ado khangau dana handak si koi party ki ticket pi na bagi list sem na complete lower kanda Manipur to extend tore na candidate thadok ta bagi ofum se UP aduga Jharkhand ki kari ofum sina ta bada state of Manipur to su extend tore adu maram more kanda candidate amta thadok ta hebani adu laiba election 2017 namasung sarkar semakpada JDU su achauba role ama lorokani hai se tatombi ge chet patha jabani mathang lakchaba se LGP de lakchaba tai LGP si lok jana sakta party se maroi na huju center da sarkar pai riba ND hai batai BJP budi masagi chapchaba majority du phangjabani adubu LGP su partner bani adugi partnership ki formula do Manipur su leibra se sharing film leibra natraga na kem leitaba jala kari film da leiba jano taibon masi hujik NDA ki partner ama oina Delhi da khoi leiri sumi sam sumi tabu bu khoi na yam nang na lauk thok se khre hoi makhoi da khoi NDA ki partner ama oiraga su karigumba election mamang sida Bharatiya Janata Party na hujik framework agreement ki matang da Manipur people's the apprehension nama phawlise masi makhoi na white paper oina puthok ba ngamdraba Mani Delhi da India ki partner and Sabin Ragasu, Lakadoriba 2017 get the Pangtok election is the Manipur state di Masi Queen BJP get Sabin Naroi have a share. Yam clearly a hijack. I don't know Hosik lady of Posida Aquina Hosikari Hijabtare, Masi Aquina BJP Amadi LJP have share. Masi Aquay. Hiram amte de mari lene de hajeriba state ki oina se by election ani pangthok khre thangwei banen thongju masida khoi gi BJP gi tarap tagi mateng pangbior haidna khoi da hairakpa chithi oi rak pul lei tawudu madu khoi party na mamta na khaner kanda pang masi panghum thokta maram khre leibadagi madu khoi pangje ki de armai tawna ngallinge de horaga ngasi boksu khoi makhoi mari thamdre moina su khoi da se pre-poll alliance ki wari horokti ekhoi ne ju horudre arona huji ekhoi na lakadu election sida single majority sunglai lere roi arona lakadu single majority lere roi do ni na leiriba party ani si LJP gi yam tangai fadable leigani ne sa tawjei ekhoi huji bokta ekhoi confirm candidate seat tara ga taruk ekhoi han hajagre minimum 15 maximum 25 hajagre adu huji ekhoi 16 di confirm to lauthok segre hajariba aduna sida lakadoi posi yaudena congress ma di BJP ne sarkar semase sungam ngamoi habse ekhoi asa achet ba thajabani aduga ngarang su ekhoi national general secretary ekhoi lol MLA karam samsing haigre ba ekhoi na अखोई कनागुम्बा अमतग चटमिनरोय से मै सेम अखोई नेशनल जनरल सेक्रेटरी लाउथोखरे अदु हुजि लाकदब गवर्नमेंट सिदा अखोइना पा अखोइन सोइन तौरगदब रोल से आई मियामदा इन थमजनिंगबदी एरोप्लेन मथक पाइरगसु अखोइना मखादा कंट्रोल दि मखादा तौरिदना अरमाय तौरना हुजि कंट्रोल तौ बिनबा लेतबा सरकार अमकक्सिदा चलिदना सिगुम्बा सरकार अमदी लाकदब 2000 इलेक्शन मतुंगददी सुगलाई लेहलेरोय लेहनबम थोक्तरे हाबसे LJP gi achetpa phiretni okay 2017 election gi matung dadi phibam ahum laani aduga LGP thadukpudi taratruk thadui aduga taseng bomukti sarkar sembada chobo role ma logani loina center da India gi partner so Manipur gi context tadi thoidokpa pre poll natraga post poll gi oiba alliance ki offer ma to hojik phobudi leitri haibani ojainoksa maroina Trinamool Congress ki lakchaba kanda 2012 ki election tadi Trinamool Congress se INC Indian National Congress ki hek mathang da khwaidagi sit yamna phangba taruk khak phangaga su yam phangba party amani political party amani taret ni phangi bse ado hojikti amarom dhairaga matamdu da lehiba phibam do खरका सुम चाइथोंग की INC दे खरा चंग BJP दे खरा चंग लास्ट दे तृणमूल कांग्रेस ता कारक MLA सिंह
मियामनदी तृणमूल कांग्रेस तो थाजदन नुंगसीदन थादरखिबा ओरंबा याय अदुबो मखोई सिंगदो लोइनबक चटनगिबदगी पूरा अमत लेहौद्रे पब्लिक की इलेक्टेड मेंबर अमत लेहौद्रे तृणमूल कांग्रेस की कनोसिंगदा अदो इहाना नैना हंजनिंगबसे मरोइना मखोई सिंगसिना मरोइना तृणमूल कांग्रेस कायग्रिबा चायग्रिबगी फियो अमा उरिबसी लीडरशिप क्राइसिस ला स्टेट की ओइबा नत्रगना सीएनगिरिबा सिंगसे खुदोंग चाबा लौबा ओइजाबा ओइथक पामबनी हाइबिदो रेकरी वफम तमिनी मसी मोइना पार्टी थादो चटकिबसे मोइ मासागी ओबे इंटरेस्ट चटपनी Hai. लेबाकी ओबे इंटरेस्ट नते करिगिनो हाकांदा अखोइना ममांगदा तृणमूल कांग्रेस ना इलेक्शन थेनो मतमदा तरासुबा स्टेट असेंबली इलेक्शन दा तरेट कारगा सेकेंड दा तरा त्रे ताबने हाय अदुगा अखोइना सेकेंड लार्जेस्ट ओइबनी कांग्रेस मथंगदा अखोइना फंगिबनी अदुदि ओजासु दुम खंगबिरमनी अदुबु मोइना पार्टी थादो चलिसिदी opposition की बेंच ता फंबा पामदबा रूलिंग से याम पामबा अदगी अमुक लीडर से याम पामबा नौना कारकपा ठिकादार गुंबा करिगुंबा अदगी अदोमदगी अयामना कारकपनी अदगी कांग्रेस ता टिकट फंगद्रगा कोइ दे चंगागा बोलेखिबा पार्टी की आइडियोलॉजी खंगदबा इथिक्स खंगदबा अदुमबा मसागी आइडियोलॉजी लेजदबा हाइदि कैंडिडेट सिंग अदु ना अकोइदा टिकट अप्लाई तौरपु मतमदा अकोइना टिकट पिरुबदुना अरानबा म ओइखिबा अदुना मरम ओरकांदा मखोइनि हे कारगा मसादी लीडर ओइबे याबगी गुल लेब्रा लेतब्रा हाइबिसि मसानादि खंगजदबा मखोइ मसाना मसाबु लीडर ओइबे यारे नदि खंजबा अदुमबा मिसक मयाम अमना तृणमूल कांग्रेस की एमएलए ओइबदगी पार्टी से मसे मसे ताना काइगिबनेबा मदे चाउन खुथिंगजलिसे कना कना नो हागदा कांग्रेस समजुंग बीजेपी नेबा मतमदा कांग्रेस ती एमएलए मोइना मेजोरी रूल तौरगा लेबनी बीजेपी की एमएलए एमभौ लेती अदे कांग्रेस उजिक्ति मोई सुम सोलाने कीबदगी तृणमूल की एमएलए खर लौजबे वानी मोई देन मीन्स अदु ताकदी मोई कांग्रेस मपांगन सोले ताकजबनेबा मोइना सोली हाइबगी वखलोन से लेता तारगदी अखोई तृणमूल एमएलए लौबम थोक्तेबा अदगी बीजेपी सु दोंगाई मोइना एमएलए एमबो लेजदबदो मोई लेबा पामदगी अखोईगी एमएलए अमनी मोइदा पुरगा अदुमाय तौरगा इलेक्शन लेफनबगी वाफम कंगने अदुना मसी लीडरशिप की क्राइसिस नि हाइबिसु याय अदुगा पर्सनल इंटरेस्ट मसा मसा की इंटरेस्ट यंगा लेबा की ओइबा इंटरेस्ट नतबा अदोमदो ओइना मोइना पार्टी थादो चटखिबने हाबिसलेदा मसी कंगाय केसु लेते ओके अदो हुजी तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट से खोइना सुम खंगजबदा हुजी फौ ले चपचाना क्या ले रे ओजा इनोक चाउजु फौदा हौजु पौदी अखोइदा इलेक्शन थेंगनगदबसी अखोइगी पार्टी दा हुजी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की लुसिंग भी अखोइगी देदी ममता बनर्जी नको अखोइदा इंस्ट्रक्शन तौरकोइ मतुंगिनदी सिट पुनमक्ता केंद्र हुंपुज हुंपु थादु हाइबने होय अदुबु अखोइना ममांगदा थोखिबा अदुमाय तौदना बीजेपी ना टिकट पिरक्तबा कांग्रेस ना पिरक्तबा खरा चोइखोंग खोमगा बोल लेफनबा अखोइ मोइदा इनवाइट तौबुदि अखोइ पामदे पामदबदुना पार्टी नुंसिबना कनानो येंगनबना कनानो मरुबनो कनानो हाइबदु मुन्ना थिदुए हाकांसिदा अखोइना फाइनल तौरगा लेबाकी येंगगा मियांगी येंगगा थबक तौरप ngamgadaba masagi oijaba thadu e harga party ki damak leibak ki damak ye interest thabak torkadaba adumba candidate sing ado akoina thiraga ujikti taru na akoi gi center na haraga su koi state executive committee gi state union ya deba haidi yamna neat and clean noiba lisang sina rainti gi paring da lakba khangba haiba adumba mioi khra akoina select tawrakanda hayeng si ahan phase gi oina koi candidate tara gi maming koi lauthoni adu hujimaki di koi ngasi nungdang koi final tawgre adu candidate tara si lautho matung da second phase gi oina koi gi last date of the nomination si date 14 adai do ngani khale adu nangna ba amuk second phase amuk lauthokani so sorokna parabada candidate kya mukti tara ma hing lauthoni haire aduga akoin khana basi 15 to 20 bong manung da thagale haga madudagi akoina manga tortung karaga suko maduna akoi gi kanasu majority oibe yaroi do posa kama leibani congress su majority phangaroi aduga bjp su phangaroi do bani na trinamun congress ki mari manga kai ka buduna deciding factor hoi targadi achauba party ju akoi da koi khongda turo henia leiti haje yes central authority hai tare trinamun congress sing khangal lakpagi hai rodi all the 60 assembly constituencies sing da mikal mirep loina bak thadom ba yabane adubo mamang da thokhiba thogok sing judagi para pharabani na maru oina machang moiba sing haibadi chongtok sing toroi daba masagi interest thabak toroi daba lekbak ki khan ga daba candidate thibada matam khara changi bani punamak sudraga su khara gai ti thadu oni haibani hujik lai wafam se tatombe aina mathangi question se mathangi wafam si ahum makki ona common thamjage madudi hujik se ngasi maksu JCLP ki press conference ma pangthoi madudi hujik
इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिहुत अमा कांगपु पिरोम असोम नाकन की साइड तकी कोई नेपाली कैंडिडेट अमा हाइते मोइना हाइरसी इंडिजिनियस पीपल नते अदुना भोट लेपगी मसिदा भोट लेफम बा टिकेट पीबसी यानिंगदबी वाफम दु फोंदोई तसेंना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन येंगुरगदी इंडियन सिटीजन अमसी एनी होयर चलगा दुम भोट लेप यारंगोनी मचे तातुमिनन खंगुरी वाफमनी पुखले वाफम से कमाई लौबी कयाम लुमी कनाई बो यानिंगी यानिंगते शरद मसी आई समाय सेंदोक सके मसी कोई 11 डेमोक्रेटिक फ्रंट की हुजिकी सिम हाइबसे होय कोई कांगबुपी एसीगी सी मासी तसेंना मासी नेपाली नते होय मागी इपासे ट्राइबल ने अदुग मागी माना नेपाली होबगी वानी अखोई यामना तरे तरा थोंना खनरगांदा मासी अखोइना सिम हाइबसी टिकेट पीबी यारे हर कांदा अखोई खनरगा अखोई हाई पावर कमिटी ना खनरगा मासी पीबनी LDF की होइना सेकेंडली आइना जेसी ILPS तसो आइना स्टूडियो सिदा फमजरगा आइना मेसेज में पिजरी मा नेपाली नते मा ट्राइबल ने अदुना अखोइना मोंदा टिकेट पीबनी अदो करिगुंबा मासी ट्राइबल ओरमद्रबा नेपाली ओरमबा अदोगदी अखोइसु टिकेट पिरमोय हाइजरिबा सुमाइन तो अदुगा हुजिफौदा अखोइगी LDF की ओइना टिकेट 19 लौथोखरे लौथोखिबसी आइगिदी JDU की हाना अखोइगी कांग्रेस अमदी BJP दी सेंथोरपगा दु नतबनी हाना दगी सुम JDU दा कन तौजरपसिंगने अदो आई अखोइगी लेरिबा अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार जी अखोइगी नेशनल प्रेसिडेंट ना मणिपुर दसु इलेक्शन कंटेस्ट तौबगी पोसी टिकेट अमदा अखोइ कन तौरो हैना अखोइ एक्सटेंड तौरपन मरम ओरकांदा अखोइ हारिबा अखोइगी 11 डेमोक्रेटिक फ्रंट याना फगदोबा अखोइ ओवरलिपिंग ओइरोइदोबा जगह कैंडिडेट सिंसी मेंशन तौबगी पोलमा अइना तौजरकांदा अदना हुजि अखोइ मैक्सिमम अखोइगी LDF की विस्टी अखोइ बुमुक थादोकने खलमने अदुबो मैक्सिमम अखोइ हुजि अखोइ 50 की टारगेट ने अखोइ तौरिसे हुजि होद तंजिना लाउथोखरे अदो सेकंड फेज के मुंग लाउथोखने अदना अखोइ वखल याम साउन ले अदना BJP अमसुंग कांग्रेस नतबा फोर्स अमा कांग्रेस नतबा BJP नतबा फोर्स अमा लैमाई सिदा लैबा मथौ तारे ओके तामो कांग्रेस की बुद्धि नते कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव नते तामो दु INC की छु मिले ममु कांगपु पिदगी मरोइना हाइरिसी मदु अखोगी लोकल्स नते इंडिजिनस पीपल नते नेपाली नि हाइबगी चार्जम दिले रे तामो की दुबुदी तामो नो हाइब्रिसी LDF की कैंडिडेट टू दी ट्राइबल नि मदु नेपाली नती हाइबो होम थंबिरी व्हाट अबाउट कांग्रेस की लेरिबा कांग्रेस ता पुथोइबा मिलेप टू मसाइसिदि आई थोदोंना अखोइ नेशनल की थाकता लेबनिना मणिपुर की हुजिकी लेरिबा अखोइ ILP की सुदा ममंगदसु कोइगी बजामों ममिंग पनबा यादव म काउंसिल लेप्तन खोतन तौदु विड्रॉ तौन खोतन तौगी को मसी सुम हानसु यागिदबनिना करिनो मदाइदुद अखोइगी कांग्रेस नसु मियाम की अपाम पोतुदी अदुम मियाम की अगेंस्ट लानी हाइबदुदी फते मियाम की अपाम पोतु करिनो हाइबमा ताब चुम्मी ताब मतम ओइरे नतदे खोइ पुन्न वामिन ताइ पुन्न अमग ngaki sum tawsina posi matum tasilak yadbu ponam hek leibase masi कांग्रेस न खंदबिबा अमदि JCLP नसु मसी पोसी क्रमाइन तोबनो अदु लेइबा इलेक्शन सेसिदा अखोइगी अदुगम पोट हाइरोगा तय तोपा लेइबा मयाम सिंगि करी खनगदमनो हाइबा अदुगी पोतुदा आई लाहनिंगे मसी तैबोल कई मोथ मिनिंगे मरोना कॉन्स्टिट्यूशन नती एनी वाला लेप याय या इसी दी यानी अखोइगी इंडिया की सिटीजन बना इंडिया की एनी होयर द चलगा अखोइगी कनोसी भोट लेपा जिदी कॉन्स्टिट्यूशन न पीरे संविधान न पीरे तबदो संविधान न पीरे हाइरगसु लेबाक तुगी लमदमदुगी इंटरेस्ट सिदी खरा अखोइ राजनीति तौरिबा लेबाक की याइफन मियाम याइफन तौरिबा अखोइ जेंगम थोइ अदो आई ममांग द हाइजेखरे ngasi डिस्कशन सिगी हौरपुदा कांग्रेस सिदी पावर नि मखोइ पामिसे लेबाक की ओइबा वाफम प्रजा की ओइबा वाफम गासिदी मखोइ कया येंगदे अदुना ngasai aina hajagirba MLA ani pambadagi लेबाक योनथोमिनि अदुना लेबाक काइनो सिलमिनि अदुना हुजिकसु मसी मखोइ हैबिट से अदुमक लेगने अखोइ एनी होयर अखोइ से ngमगि बिहार बेंगल चलगा लेपबा याय इरांग लेतबा प्रॉब्लम लेतबा मफमदा अदु सिदी मणिपुर जे हुजिमक से JCLPS न संगसनदना अखोइगी इंडिजिनस मैम से प्रोटेक्ट तौगदबनेना खोंजंग चनजनबदा से सात्र अमबो थवाइ मांगदना कोतन तौना अमल लेरिदना लेरिंगाइ सिदा कांग्रेस न मदु खंगना
टिकेट का पिसन बसे प्रजा को सिंगने बने ना कोई एलजेपी ने दिया मसीद लौजे बनी अदुग मसी प्रजा सी मखोई ना हंतक किसी ना हन बनते मतलब तो ये छात्र की कोई एम स्कोक अदुगी थमी अम ओरिंगाइदा केसोर थपा सी एमएलए ओइ लेरमे ले मतलब तो जो अदुम मसी प्रॉब्लम थोकी हजरीबा मयाम ने पामदबा थबक सी मखोई की पार्टी की इंटरेस्ट पार्टी की मपांगन खरा फंगनबा पावर लाकनबा होनरपदा मयाम की इंटरेस्ट जेंगन थबक तो वही थबक सी कांग्रेस की दी मखोई की दी मखोई हैबिट अम ओइन लाबनेबा अदुना नि अखोई ngasi कांग्रेस पार्टी से लाकदौरी इलेक्शन से शक्ति से मोई मकुत सुंपी पीब याद्रे गाते कोई मसीदा कोई फिरेब का लौदना से एलजेपी ना यौशन इंडिविजुअल फाइट का चंगसन जरी से अदुना हुजिक तौरीब थबक से सुमी बट मणिपुर की चैप्टर ददी तौहैदबा थबक अमखक कांग्रेस ना हुजिकसु तौरी ममांगदसु तौरगा लाई सिने असदना आई हाइजनिंग से ओके ओजानोक चकरी वफम थमिनी हुजिकी इशू से इशू से नेपाली अमा ममांगदा अखोई किशोर थपा ना वोट कारमेको हुजिकी केंद्र सिमक त काबने हाइजरिबा अदैदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दी मासी भोट लेप याबगी सिटीजन अमो इतारगदी मदुगी राइट तो लेरिबा अदुना मदुगी मायोक त कोई येलोगदी भारत संविधान बु सिंगना बोइन थोकनी मरमदी कईगिनो हाकांदा हुजिकी खरकी तमांग हाइब्रा तमांग हाइबनी पासी ममांगदा कोई तृणमूल कैंडिडेट ने याम नकना सेकेंड तागिबनी मा सेकेंड ताबने मतमदुददी कनासु हाइक्तिबो खोइदा सुमाइना कनासु हाइक्तिबा भारत संविधान यारगा थादोइबनेबा लेपिबनेबा बोले पैसे संविधान की मायोक तो वांगांग हाइबसी डेमोक्रेसी लेबा चटप लेबाग अमदा पॉलिटिकल पार्टी अम ओइना लेरोमनिना अखोइना मदु अगेंस्ट गांग तारगदी मदुदी अखोइसु कई हाइतारे लो दो रूल ऑफ लो दो मस खंगदबो ओइना साधारण प्रजा न उरप याबगी लंबी लेबा अदुना अदो हुजिकी दुदा अखोइगी कदोना त्रिनामन गे अखोइ सीनियर भाइजन ताकपिरिसे मसिदे चुमे अखोइ पार्टी खुदिमुक्सी भारत की संविधान की मखादा अखोइ लोइना चलाइबो गातनेबा तौदबु लेबाग लाबाग की इशू हाइबसे खरे येंगदबा यादबा खरे लेबा अदो ngसाइगी अखोइनागा आइनागा पिजरिबा कमेंट सिदी अतै करिसुगी नेते तौहिदबा थबम तौरि हाइसे अखोइ मसी हुजिक इरांग ngakta लेरबा लेबाग सिदा असि अखोइ प्रजा से शांति पाममनेबा हौजिंग असि जेसी एलपीएस की मीटिंग तौरि हाइबे खोबे अखोइ वरी तारी हयेंग असि अमुग इलेक्शन की मेटर सिदा अखोइ कांग्रेस ने हुजिकी कनुगी नेपाली अमा अखोइ मखोइ टिकेट नॉमिनेट तौबगी वफम लेरे अनसि सिगी सिमु हुजि पीरुरमने हंतोपसु मुलुरनी अदुदि सि तुहंदबा यादेना हयेंग नोंगालगा हेतम इरांग अमु हौरकबा याबे पोजिशन दे लै हाइजरिबा अदु मखोइ भोट सुगलेप लेफनबा यादे हाइबदि नसेदेको संविधान पीरी मखोइदा आई हाइजगरे अदुबु राजनीति तौरिबा सोशल की वर्क तौरिबा अखोइनदी मसी अव याम तोंजगदबा पोट ओइरगसु ngahaktangi अखोइना मसी रिलैक्स तौबा खोटपा हाइबमा अखोइ चंगनेना अदुमाइना खाले ओके लोशलक पसे आइना गेस अहुमकी हाइबदी एलडीएफ की कन्वेनर लेबिरे एनडीएफ की वांगंगुइन सुलुबु यारे अदुगा ओजाई भोन लेंजन बे तामोय भोन लेंजन बिलेरे ओजाई नोक चा लेंजन बिलेरे मरुइना याम तेन बद ये सोर नो दुदंग हाइबी ददुम यारनी मदुदी लेरिबा इकोनॉमिक लोकल लोकथोकने पारामदु लोकथोकत्रे अदुगा लेरिबा फिल्म से इलेक्शन पांगथोक पचे खितंग इनुंग नुंगाइरो पांगथोक पदुरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी लेफ खरमिना होजि पौदुरी पांगथोक पोइना दुम लेबा ताबनी लेरिबा फिल्म से पांगथोक पचे कयादि नुंगाइरो दा हाइबिनिंगब्रा नत्रगना अदुम यानिदा तौबु तौगेदि ngaku ngake senbu sengede adum ngambadani पांगथोक पाइबिनिंगब्रा करी हाइबिनिंग तेन तक नता दोबे शरद लेरिबा हुजिकी अखोइगी पॉलिटिकल सिनेरियो सिदा सिंगी लमदोंदा अखोइना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइरोय नंबर 1 ओके नंबर 2 हुजिकी मणिपुर दा हुजि अखोइगी नागागी पीस एकॉर्ड अमखक तौरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से जेडीयू की ओइनदी मसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन थोक्ट्रिङिदा बिफोर नोटिफिकेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करी याउरिगे व्हाइट पेपर में पुथोने डिमांड तौबने हबा अनिमक सोइरे हुजिक सी लाक्सनिंग सी इलेक्शन जी प्रिपेयर ओइदुरिबा सैदा सेलेक्शन की पोट लानी इलेक्शन की पोट नतबदा स्वागी पोसिमा अदुना लालोबसु ओइबा अदु एमएलए सु ओइबा मिनिस्टर सु ओइबा मसिन लेबांग मांगलबुई पोसि ममी चाउं तागनी मरम अदुना हुजिक लाखदुबा यूएनसी की इकोनॉमिक ब्लॉकेज से आइन थमजनिंगबदी सेंट्रल गवर्नमेंट विथिन द अवार्ड लोसन मंगम लंबी ले मधु सांगना हाजरो मधु अप्लाई तौबियो अदु स्टेट गवर्नमेंट सु मधुदा पुनिंग संगना मथौ तौ मुझे की सिचुएशन जी के मतंग सिदा इलेक्शन पांगथोक पासे
ai adum mangjong na moi election notification ga thok tringai da irang si la pu tam si ai haijagre party gi khoi gi opinion se sigi leiriba situation ji da election pangthok pa se yamna luba situation amane khoi gi makoi gi kari haitare model code of conduct free and fair election gan hari ba koli mayam je tawba yaru do por ma leiba ngasi ngasi maksu khoi secretary gi khoi conference hall da isa muk yaujeru ni party gi representative oina khanna ba matam da khoi gi election ji tawba da khitang khudong thiba aruba leire se khoi ngasi khanna badu da dum uye maram di kari gi no har ga sing dagi singi saruk sida hauzik nomination fine ji karai de tawgadori bno haibu gi matang je khoi agenda amo ina khannerame ngasi se maram di kari gi no har ga khoi gi candidate sing ji adu yoksan bai ngamoi do bui maram adagi district tare lauthoki basida masida hauzik laiba turmoil area sida wherever problem mayam jilon ikhang khangnaba aduna election ji tawdabadi yarero election commission lep khare tawrani tawbadabu masi Kudung chata bu khara di mayong chata khara mayong na beli de sungai Okay. beli please 1 minute beli de sungai husi koi election tawrani na kun numit kun nipan kun tha phajal tre lari si de husi thau liter ma da petrol da lipa sam kun da phangalli adagi koi gi seng si ni puna ma da price hike ni husi lari se sigi situation si da masi kok na na basu husi kari kumba mijeram te logdri hajeri ba Okay, normal situ mapung phana hanjan bang ngamdri hanjan lapai pipam su yam nang na udri sigi marak si election tausan ba je tawdadi yare roi jaitho roi tawrani ha kudung chada ba mayam mayong ne re kai thamini ngo janung cha isiaina matam si election commission of India na matam si lekrab dina madu khoi di warmly welcome aduga akhoi na madu da jaitho kanu haibudi akhoi ki oina di mod pijaning de tawdabu rule of law lai da lamdam sida state sida da kamai tawda na free and fair oiba adum election do pangto ko doinu ba jing do ji le ko de candidate sing sina kai dorai lai ra ka anda moin thi bizali se praja da botkom de la lauba moi gi singi la lauba mayam du contact tawna bo hona na lai re hayeng vote kamai thada dawi gi basi achouba wahang amo oiri ba ado targadi kamai na yamna aki khang lai ta na election do pangto ko dawi petrol liter da lupa chamaga kun kunthra pire regi political party na thauni na chu piu hairo su paliba present government na thau pibi de political parties in the vote khomaga vote ka doine ba ado targadi money power muscle power se kana na pai di ke bo congress na pai di ba mo na rule tawri bani na center na pai di ba bjp center rule tawri na mo na pai le ba game plan se mo na political mileage lo na ba praja sing se kangdum sa na mo na atho o atum dorga praja wahan ba sumba gi marak sidai da praja sing sina pelam gada pelam oidra ade election pangthok pa matam da madu aki khangyaw da ba yamna nium sumna pangthok pa ngam election am oigada ri ka sidi party gi hang ma di Okay. aduna masi free and fair oiba aduga masi election am de oroi masi tawge hai targadi fazna mapung pha na pangthon ge hai ba targadi matam khara president rule se thamaka na president rule lei lei na election tawgadi madu orgadi party pun mun su yagani miyam na su yagani Okay, thank you. Yeah. Khara den bip tai da. Yam thi ten lage akhoi na huzik lagadu election si gi matang da BJP ge congress ka na mase puthok ya ba mayam na pam gadu issue mayam puthoi puthoi jing manung da khoi gi ngamkhai ngakani adu tawgani hai basi ngamkhai gi matang je moini si yam kan hai hai ba je ai na ngasi khoi gi impact tv gi khoi gi discussion hour si khudong cha ba logjar ga ina party aso wani si da haijeningi di hariba rajniti ge khoi adu ada tawge du pangang ngang ne biro aruga ngamkhai ngakpa gi matang sidedi BJP amadi congress na amuk hanna parja gi mamangda single word fo haibira nu maram di haibada sungta tara roi do super pakse de wafam amani se simtang ai thamjege Okay. Atombe ngasi impact news lakbiba yam nungai je mapung phan biba aduga tamoi bol aduga jainok cha theng busu thengna yobirak chap chana haidi wahang dubudi hana thamgi bane do su chap chana pakhum piba nangna ba lakbiba yobirak pose si lebus lambi chilambai ai jainok cha do matam chan lakbiba nangta aina yamna thagatpa nungai ba phongdok sari loselakpada ges ahumakpo impact news gi studio lengbi rebi namukta amukan puna thagachari ngasi gi damakta impact news gi manung hona matang se losan wi tanjai yorle adu bulamdum se thokliba thokdo wa thok kya gi marik chumba report ki damak impact news mieng ta dun lebiyo